Hello maning kakabsat kadwandak man ditoy part iti Thai Kuching Hong Kong ken agdeng kadagiti Ilocano sonata agyaman. Ipuon mi nga irugi ti kasasad ti panagbiag mi ay rigat la ti kalak amang mi pudno dayta ti kay nga tamamati. Biag ni iti Amerika, di pa'y magudkud na budo ako nada. Nung nasadot ka, butbut na tibulsa. Nung nagagit ka, sumaliwanwan ka. Kastoy ti biag ni iti Amerika, ay manulat awan ti utang na. Credit card la, ayan tinamnama. No lakit na pintas, ti credit history kaka. Kasasad ti panagbiag mi ay rigat la ti kalak amang mi pudno dayta ti kay nga tamamati. Kastoy ti biag ni iti Amerika, di pa'y magudkud na budo ako nada. Nung nasadot ka, butbut met ibulsa. Nung nagagit ka, sumaliwanwan ka. Kastoy ti biag ni iti Amerika, ay manulat awan ti utang na. Credit card la, ayan tinamnama. Nulakit na pintas ti credit history kaka. Kastoy ti biag ni iti Amerika, di pa'y magudkud na budo ako nada. Nung nasadot ka, butbut met ibulsa. Nagagit ka, sumaliwanwan ka. Kastoy ti biag ni iti Amerika, ay manulat awan ti utang na. Credit card la, ayan tinamnama. Nulakit na pintas ti credit history kaka. Credit card la, magian kita ka. Wen kastoy ti biag ni iti Amerika.
na pa'y dumaan, tiyak mapupuutan, agarubos lulwa. Kasat kuntay sangsangita, tabi na'y bayan na. Mas naayanan no sumamay nilagi, alman na naglabas, pinagpinpin natin, diyak mapagpakadaan, diyak manikar-karo. Mas naayanan nuwin ka makikita, sidong di sa bali, ragsak mo't na pa'y duman, tiyak mapupuutan, agarubos lulwa. Kasat kuntay sangsangita, tabi na'y bayan na. Kasat kuntay sangsangita, tabi na'y bayan na. Facebook na lang ang nakita, text video ko nagsalita, di na mag-go-get ka. No, taga-ano ka, gunam ka niya ka nakita, Facebook ko kaya nagustuhan, nag-friend request ka nga itsigida, inagkamit anal ka, di na magkuken ka. No, taga-ano ka, insumbat mo di problema, pinasken palagayan ta, indrap mo day ta picture mo, napangangaa, wow, nagwapo, nakita ito'y unag ko. Fake picture the profile mo, hello Mano,
pa mano. Sigurado kami laing nga talaga nga kayat na. Agori ka dated ko di picture ko. Dinawat mo to'y picture ko. Bumilip ka di pintas ko. Oh, oh. Di aktal ng tawag mo. Oh, oh. Tumalit di tagitatext mo. Nalaing tabuladas mo. Ay sus, di mo maget mo atensyon ko. Nag-register dito'y mind ko. Oh, oh. Fake din nagkasasao. Agtal na kan umanong ko. Di medlasika di ka tetext ko. At text mate ko anapod no. Oh, oh. At dataeng nanyam na gwapo. Isarod mo tagandat mo. Dinakpulos maay-ayo. Pinerdim lang to'y telek ko. Oh, oh. At tapay lang panunod ko. Indrap mo dahi ta picture mo. Napangangaa, ala na gwapo. Nakintay ito'y unin ko. Oh, oh. Fake picture ta profile mo. Anamit dito yun. Sa amit gaya masika, di kachat-chat ko. Apa yung kasta ka mano? Napudno ang may medken ka. Pinangnamnaman ang lagaya. Dinawat mo di picture ko. Bumilip ka di pintas ko. Oh, oh. Di aktal ng tawag mo. Oh, tumalit dit na kita-text mo.
Ko kaya't nga agmay maysa umipiano at daak dita batawa ngamtoy puso ket haan nga makataltal na panunot ko si kapaton turungan na panpa nunutok to'y ayata kasla awan pagtongpalan na takas to'y matata pika sa saat ko awan tinam ay nga maikarit ko agpay so maudjay pagpaganda nupangupti ayat awan pobre kenabat na tauray no awanan ta ngamti ayat kintalak ketada Ornos kin kapya kanayom ti malak amta anta kumamadismaya amin nga problema ket nada solusyon na basta kana yun nga adda panakaawat adwa niya po Diyos mangitorong pagsayaatan ta nang magpaiso maudjay magpaganda nupanggupti ayat awan pobre kenabat na tauray no awanam ta ngamti ayat kintalak ketada ornos kin kapya kanayom ti malak amta nung magpaiso maudjay magpagada nupanggupti ayat awan pobre kenabak na tauray no awanan ta ngamti ayat kintalak ketanda ornos kin kapya kanayom ti malak amta tauray no awanam ta ngamti ayat kintalak ketanda ornos kin kapya kanayom ti malak amta. Dito yan yung gibis upload tayo. See you in my next upload. Thank you.